Ya. A kongue e kala ne malie le whafonga mai e le kua e a whapeo ke whaiaku ka alofa usoi ka alofa ua whawhingi alofa i le au o mo mau mea mai e ale pa ia le silasi ka ku whakasi le maunga le kua ni vai no tai au sa mako ngofo mako ke mangaku e ale whaia so mako leo i kai ia i se la ngonga kau ia o mako whaleo o se ngana whawhakai o kumalole ka o kua ulo pa ia ama mamado o mai le manan papa le nga whakau ni mai ngai se mako leo wao ia mai le vau e o la mai whaavau ua foi o le malo le sunga le makua alo mako kuma se o lana vai vai au se o lana le sa pito sili o nika ia so kawa se o mako aina ngei a maine e o o le sunga e mau singa le soafu i so mako leo whakawa kau lava lea pa iae o takongu meise le kose lana whawhakai o mako ki ngā mako ngei whanau salo e iskeni whauma foi uku se isi o le akulai mai e taku ai ngei ai pe o ngase leo kulai ako e ngei vai na kai au veia le tua e ngama matu tamama ai matu te sanga whamanu bea i lo suafa pa ia ono Yesu amen. There you go, Vaya.
e makiwa a ua fōringa e maua o le maua e fōringa o le ka māloa a le makiwa i le kaukupe e makaukia a ua fōringa o le maua i laka pipino o le ua soifuama mai le kete kui sau mo le mau e loa e kakala i ngare ko whai i la karangoa kauri e ale ua e ara e masala o aku arka e sa e laka i ai i whaingol ka kogu a whai o iei fui ni le angol ka kogu i wha mangano vai ia o ngia o me anga fui ia ia paame na mo le lao langi le ka toke ngofu ai o le langi le lua na a nge lua nga ko o ke fea lai o ngei na o mea wha ki a oro a me ye i lao langi ia mo mia le isa au kaina wenga paia uma le atua pa pea koi ina pa nau male ainga o kama ya tau ili ke usenio kwa maliu ya Kristo ayale mawadunga ulipakia pale maru wao pakia mama madu
Io waile matua na litu io waile tamapa malu kusa umatapa male malu ya koe au balu upahia upatau oto ia olene tayao mealea o te wala watu ai male paru iota tomo ia lene tawala ia ole misa sa mole agaga ole apionga ia tau ili usenio ia tapena uia la matanga maruna o te tau ia tua Ole pulau ole